MC wa Igamba Ng'ombe Joseph Njeru Ing'ara ni ameneretie bonene uria wari munini wa rais Rigathi Gachagua ntuku inka inyuma yawe kwamukira tongeria Bamiru kwawe wa Munyoro. Ing'ara ugite Gachagua ni abati kunenkera rais Ruto gitio na uria ukaririte giti kia munini kagitene gaka uria ni Profesa Kindiki. Ing'ara ugite gutiro Gachagua ariunga kaunti ya Tharaka Nithi nderia ari gitene na kwau ni abati kwa thirikari kanya ikaritira Kenya Ngugi. Martin Mugambi na riboti ije. Munthe muragi wekano kia MCA wa Igamba Ng'ombe Joseph Njeru Ing'ara ura gwirora ri munini wa mutongoru wa mugongo Rigathi Gachagua tugo inka inyuma ya Rigathi kwithirwa ari na gikaro na gikundi gia tongoria na akari kuma kaunti ya Meru na nkinya kaunti ya Tharaka Nithi. Tuyo gwitwa Rigathi Gachagua na tunenkere heshima na nenkere thirikari heshima. Wena rari thirikari ni mwanka meanka iri na nenkere thirikari heshima baba atigiruku baba ri thirikari ni barute wira nonto rira gukarataka kuona takatwikire kiroria wende rumire thirikari ni wende ala mirukuruta wira rutwa gitini ya ke deputy president akata kiroria ati ne mwanka utie wira ukatwe thirikari no na nenkere thirikari wira up to 27. Ing'ara ariuga itu Gachagua na nenkere thirikari iri gitini kanya na nkinya gitiyo gia kuruta wira ari ogo mutongoru wa mugongo na nkinya munini wake. 27 ni akauga wira no murute kati murute na tige gutwira bugiro takirutwa na tige gwinzaiti antu na nenkere president William Ruto nafasi aruta wira nundu narombire kura na nenkere Kithura Kindiki nafasi Profesa Kithura Kindiki nafasi deputy president arute wira nundu akore mukuruta wira akore mukuruta wira deputy president wetu Kithura Kindiki Profesa akunenkerwa nafasi na tigane nwende na munenkere nafasi ona wira bugwira gutagwa na natige kwigwe na wasiwasi. Ing'ara ariuga Gachagua rira ri thirikari ni gutire buboneka rutha na kogu na tigane kweneria karibante goro ya Kenya ati thirikari ri kwitiruta wira kugurira kuga thirikari na ri nthungu na itari mbegarira wanatigende wanawita antu atwita twira bo thirikari ithieta na mbere ithakari kana wake ni ndi arambiria wita antu akuma indi iri na mbia nkerukia rira rari deputy president antu betu ibatige gukarata kabagachanganywa Rigathi Gachagua kiongera mwirite atigane na mantu magwitaga akaribagonto mwanya mwanya gwake muchie akarita gitaga antu na ara ko Munyoro na habeta utie point ngia kwaririo tie topic ngia kwaririo woka muria bwaruthire riu miange nwire ya thirire especially mbari Tharaka Nithi kana Igamba Ng'ombe ri mumite utie gintu kimwe wa Munyoro aumba kuonania ati we na aruthire ria deputy president wana kimwe muntu akathia kaiya ng'ombe agakunenkera ng'ombera wanogwa kaiyita agakunenkera ng'ombera kamire komera twana twagu utiambire kuga bora muntu ore mwamba agichengwa na ntura guti muchenga nundu gintu kiambere na nabaguba kunyweria Gachagua kure muiwira deputy president wetu William Ruto athira chiri mwana wetu twa Kithura Kindiki amunenkera nafasi ya gutwika deputy president. Muthia Njeru augite kaunti ya Tharaka Nithi ni ntharime na kuri na kumbikana ati mutongoru wa mugongo wa kagita kajite wa bathandatu aume kaunti ino ndira Gachagua gwitana antu bara gwitana antu betu Tharaka Nithi kaunti na betwa iba menya kaunti no deputy president umite tika kubende tika muntu bakwendo na antu bonde lakini we to menye umite kaunti ya deputy president ora umba gutweka president nuntu kuma we deputy president uthia president ora umba gutweka president wa Kenya ko utumunge mukono na Tharaka Nithi kaunti mbwere ni kaunti ndathime this time nuntu karaithiria ntie kana bwana menya Tharaka Nithi kaunti ni ithagirwa ina munene president wa 13 chia SDA no president Tharaka Nithi kaunti iri bandu president yongi wa SDA arugamirite kaunti 5 kuma Moyale Mwanka Kirinyaga. Tharaka Nithi kaunti twina bishop elect wa Catholic kogu kaunti ino na kuromberwa ngai na mauntu mangai mono. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge gia Chuka Igamba Ng'ombe mbitagwa Martin Mugambi.